වග තල්මෙන් නැකී ග ස්ටුඩියෝ ගෙ තිබ්බෙවි මේ HDFC ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಮ್ನಾಯ 13 ಫುರುಂ ಫಾಹಗ ಕುರಾ ಥೀವೆ ಏಕಮ ಗುಳೆಗುತು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರ್ಮಟ್ಟಗ ಅಮ್ನತ್ ರಿಸ್ಫಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದೇ ಅಹಮದ್ ಸಮೀನ್ ಸೀನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶರಿಯಾ ವರ ಬಡ ಮಡ ಬಂಗೆ ತೋ ದೆಬೆ ಫುನುಗಸ್ ಅದೇ 13 ಹೆಣ್ಣು ಅಮ್ನ ಮಿಹಾರ್ಮಿ ಫುರ್ಗಿಂಗ್ ಫುರುಂ ಫಾಹ ಕುರಾ ರುಗ ಅಂಡ ಹಿವನೆ ಕೊಮೆಸ್ ವರಕ ಅಮ್ಮೆಂಗೆ ಬೆದನ್ ತೆರಿನ ಹಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತಿಬೆ ಫುಂಗೆ ಮಿ ಹಿದುಮತಾ ಬೆಹೆ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಮೆಸರಿಗೆ ಅನಿ ಬ್ರೀಫ್ ಎದ್ದಿನುಮಕಿ ಅಳಕಮ ಕವಾಣ ಕನ್ನೆಗೆ ಹಿಮ කොමස්වරගේ තාරෆෙන් අමෙන් නිර්විදාන්ත අනුගමෙන් HDFC අම්නා මේ HDFC के इस्लामिक फाइनेंसिंग विंडो නේද HDFC के फरातुं इस्लामिक फाइनेंस के उसूल तक एक गोथन अलोमेंगे मी प्रोडक्ट कस्टमर उन्नंग अवेलेबल कुरमट्टक अलोमेंग इंट्रोड्यूस को फहुरी विंडो HDFC अम्ना की देहास बारगा अलोमेंग मी विंडो इंट्रोड्यूस को फइन्नानी देन देहास तेरागा अलोमेन्ना मी फंड रेज कुरुमुगे गोतुं फाइनेंस दिरुमट्टका मी बेनु कुरा फंड रेज कुरुमुगे गोतुं सुकुक अरुमेन्नं इशू करे फवान इंगे तो ए दिवि राज्य को से में फोरतम हम मी गोतंग इशू करे वन सुकुक देन देहा सादा गवर्नमेंट ए सुकुक हम लिस्ट कुरेवि एगे मी गानुनी गोतुं एगे बैवरिन होल्डर उन दिबेंचे हे रक्कातरिकन दिबिගෙන් दिया इंगे तो देन देहास फंडरागा अगुमेंगे अम्नागे मी ग्रोथ 4% 11% इतुरवगिन गोसे बैंक देहास सोलागा अगुमेन गोल्ड अवार्ड फॉर इस्लामिक फाइनेंस टर्न अराउंड एंटिटी के अवार्ड दे बिफे बैंक ये तो देहास सतारा देहास अशारे बलाला एरुका अगुमेन मी अगुमेंगे एमबी अगुमेंगे मी इनकम 22 मिलियन 25 मिलियन रेज वेफा ए बैंक ये तो then dehas nawara dehas vihi dehas ekavis miya haruta ko gabe samal almenge sukuk tinen adi sukuk hataren nerifawane dehas nawara ga covid ge dataka ekkove sagom menna hama islamic finance ke khidme pani customer ona for ko deifa then dehas tevi hu gabe almen covid a goligen issue kolen jono moratorium hama islamic usul taka ekota customer ona issue ko fawane then eme faha kolleve ekama ki dehas sawi hu ga media haru ga almenge tafassarta ka balala eruga miharu overall amna के portfolio along HDFC amna के islamic finance window portfolio 30% मिवनी grow एफा इंगे तो एमा ए उफा along मी 13 हरुगा मी फाहा कोरनी along के customer उनके इतबारुगा मेंना देमी ओन्ना थी वे along मी गोता मी कुरियर आगे मी दानी द मी वर्गिना हिदमत के तिबे फ्लोंगे बफोर को देमी अमना इस्लामिक फाइनेंस विंडो इनवेस मी तिबे फ्लोंगे मी प्रोडक्ट का हिदमत का बलाला फिया मंकों का हाला हिदमत के तो मी लिबेने मी अमना इन हासगोटेक मी इस्लामिक फाइनेंस अलमंगे मी इन्ननी दे विंडो है टेंग इस्लामिक का वे अलगन की हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते मी फराता का बात है अलगन मेन टारगेट का वे फमी इन्ननी मी बिहास गिना बेफुन्ना हाउसिंग इंप्रूवमेंट नोनी यामो हाउसिंग के कंकमुगा अलगन मी फाइनेंशियली कुरेवें होना कंतता एगोतुं अलगन मी इन्ननी मेनली थिंग टारगेटिंग है कि मी होम इंप्रूवमेंट देन होम रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन देन अपार्टमेंट बल्लवगननी नम ए थिंग गोतक मेन दे मेननी देन इस्लामिक फाइनेंस का वे सामने विदाले हैं अलगन में एम बोर्ड मेन अलगन में मकसद का वे फमीननी मी ए होम फाइनेंसिंग नंग ए दिलवा को में बेफ्लो का वे से पॉसिबिलिटी अलगन में ना देवेने मिम्बरे नोनी गोते उसूल खांडानो ए गोतक मतिंग अलगन में अदे वर मुहिम चेनो त मी फाइनेंसिंग मी बाइक हासगोते ग अनि होम फाइनेंसिंग मी प्रोसेस तक मी कंक दे आमगोते गामुना मी मालूमात मी हिंदी फोटोस किन फर बाइ बेफ्रम बेनो मे बालाला किहनेत तो तिबे फ्रम प्रोडक्ट तक मी अप्लाई कुरानी कोंगो तक तो मी अनि ए प्रोसेस मी इन्ननी एनो तो हेमे मी होम फाइनेंसिंग मी सर्विसिंग एदे रुग किहनेत तो तिबे फ्रम मी एप्लीकेशन प्रोसेस कुरिया मी दानी एप्लीकेशन प्रोसेस में इन्ननी अलगन मेंगे मी हारो मी usually customers algon menge me offi hang asking noni appointment hadda gagen fulltama request kollari daane then devana kote kamme nani email me duwari ko algon me har mase ke kuramo me dani application me online ko me submit kurevene portal le taraf kora me wagotal men application me bala ganani email me duwari ko nota me customers offi hang am algon menge loan officers nota me islamic finance so nama islamic finance officers ebeflon me application process kuriya me gendani dem aamu sula gotam vejja yamo customers for the application ang aumuge kuring
අලුගන්මෙන්ගේ කොම්මෙවස් එ බේෆ්ලක මේ බද්දල් කොල්ලා ප්‍රොඩක්ට් මේ ප්‍රොජෙක්ට් අබේ මවුලුමත් තං ආම කොමෙ හොන්නනි මේ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕುರೆವಿಫಾ ದೆನ್ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ಲೀಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಿ ಫುದವೆಕ ಮಿ ಎಬಹುರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ ವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹೆಂವೆಸ್ ಮಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಂ ಅಣ್ಣೈರು ಫುರಿಹಮ ಕುರೆಂಜೆಹೆ ಎಹೆ ಮನ್ ಮಿ ಫುರತಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾಗಾ ಹಿಸಾಬುಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ಬಾಲನಿ ಕೊನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆ ತೋ ಮಿ ಹುರಿ ಹಮವೆ ಫತೋ ಹುರಿ ದೆನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕುರಂ ಅಳುಗಣ್ಮೆ ಮಿ ಬಾಲನಿ ಮಿ ರಲ್ಲಶುಗನಮ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಿ ಫೋನ್ವನಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ತಕ then me AFFaho algonmen evaluation e department ekon e islamic window ga vecha yamon islamic conventional vecha conventional ebeflon evaluation heduma faho almenge committee e menani committee application me process numma faho committee me nimmani then customers an offer dinuma faho then agreement signing mortgage process menani almenge horiha facility taka kives mortgage usulun do korate ve alumenge inna ne rahone pas fomekke process pas koriyada then alumenge emme bodo target ki application process koran almenna libe hisabun 2 weeks terega evaluation process nimmal ngeta alumenge mi ane islamic finance window ge mi khidmat de ruga alumen para bodan e balang sharu usul taka ekota khidmat de ve to ngeta den hama kumfunya vima shareholder unge hudaya ekko shareholder unge ne mutaka ekko tami kuriya medani detta den islamic finance ke dashon almennan mi khidmat de veru ka hasakon islamic finance ko me benu kura mi asset backed noniyam service backed e deve hidumatakun customer khidmate noniyamun mudalegge manfa e naguluwa mi perika naguluwa ga macha palafa alum mi faada nagam mi gendani iyato ema islamic finance ke dashon alum mi hadani partnership agreement e adi ege iturun e partnership agreement heduma fahuga e partnership ka baveriwa en hissadar mi HDFC amnage hissa gatumatta ka customer hama rufiya ekon rufiya dakka ekon ba hissa e bakane iyato den e hissa nuganevi hunna portion e duration higative e portion na kudi dekku mul gotun customer anek e ba kudi ge gotuga paisa dakka e alum menna faada ge gotuga de me baraki mihama war rangala data echi de faraton e bus wegen kuriya da e bus wegen kuriya da e agreement ngeta then me time value of money ida nawa conventional finance go me menun kora time value of money ge iturang alum islamic finance ka me asset backed no yam service backed me component alum men hama war bodan ensure korave to masake kora alum ge islamic finance ka miharu finance dirmatta ka me benu korani hama segregated fund adi islamic finance oversee kurmatta ka tin sharia scholarun alumenge sharia board ko tipawane ege terega mi diviraajaka nam mashhur dinin berikum go dr zakaria ibn zakaria musa himene wadanda ege to ati ege turun dr aishat muniza islamic finance ka war nam mashhur befle mi de befle me alumenge islamic finance oversee kore matta ka sharia board ga himene wadanda me hum gamas me war de fenna for the gota committee be folunge me financing me huriha facility the ges dokunge masakati be folunge skura monte gendavan tavi tangara me HDFC ge emme me amun emme me hoda facility ge ves me home financing me hodavan shaugwari wakkan huri faratta me eligibility me uti kihinetto me kongahala kantata ge to me vislavan jahi wada ganawani ti be foluna ha me dium ge kodi me hare me furatama me home financing na customer request koravam benu na malugon men website through ko ves eligibility criteria eba balalave misalaka kon kihawarege income makunto me adeveni ebe flung e require then usually alugon men home construction ga me balani BOQ value mane ki imarata dane estimate ebe flung korava fen harado me e harada bina koffa customer engilawanta ebe flung kamili be income alugon men egota balaeruga income gotuga enaga component ka eba himene viafari usulun misalakan ebe flag libe rental income ge gotu gal me banagam viafari rental den wazifa gulwana mano tamilla masakkate koranama mer customers hanwa full bahtamen jeheni e income takaki alugon mennan ebe flung facility request kurima alugon menna identify kurevene income maka wanjehen mane ki account roll nu koranama mer amilla masakkate korava be flung ge soradane me registered no business ekamaku document on algon menna komme monthly mi havaru elibe to egotan identify korave then ituram me balani equity komme facility ki ves customer ge komme ves member ek hissaen himene me facility ka vative eba balalanje customer ge equity nuata e tanaka e
purchase korawa tana nama purchase korawa tana no ta imara kora tana nama imara kora tanaka customer ge hissa ge minwaru alme aamosulu ko me balani 20% ekam at least 15% ebainto customer spend koraifa de koraifa inna me spend ke algon menna verify korevene equity etto balala ebajehe den ege itulun algon me balani me amdani verify kuruma ege tere galmen ebden customers the possibility income pool kokken nagane maneki misalaka facility request kora beflage immediate family members baverin gotuga baveri wani nama algon men eba me income pool ko fe panagala me egota me balala वरा तफसील को तिफहा करे बिंगे त राज्य गवर्नमेंट ने हम फहा करे ने बोर्ड ए मसदे के सब बोहिया वही तो मसदे कन का हाल कुरमट का सरकार उसवर किना कंत तकिंग ए कुरब मुंगेन दवा मी के तेरे हास को तिक दम तिफहा करे बिहिम सर इनकम पूल मी गवर्नमेंट ना आम होते ग अडुवे अनि मी terms तके नो in terms of obtaining home financing देवना कमे की मुसार दिबेरुगा मी मुसारकं identify करा कोडुम बैंकुं जमा नुवा बैवरो हम अपराध विसबत मिसालक आणि टैक्सी हिदमे करबा बेफोन की वजीफा एक जातु करबा बेफोन न अध्यामिया की गे बेफोन गे इनकम की वेस बाकी हास कोड के तेरिन जमा वा इनकम में हेनम से बेफोन स्कोरा मसेकते की मिसालक मिदन नेवि हम रंगलो इनकम में जनरेट करबे का इनकम का वायरुगा තිබේෆොන් හැම එකනේ බේනුවනි යගින් කොනොත කෂබර කුරන් එදි බේ ඉන්කම් මේ යන්නනි කොංගොත කත්ත මේ ඉන්කම් account කරෝ වේ ෆේ බහුරේතෝ එහෙනොත දැන් කුම්ෆුන් එක වනේ වියම් probably crib report එක තිබේෆොන් බල්ලවන කන්නේගේ කිනෙත බේෆොන් මේ නගා ෆේ loan තක ෆෑසා දෙක්කම default එක චිමින් කුරේතෝ නොන්ත දෙත් මේ කම් බේලෝ අනේ මේ අවුන හැම හිතන් අරනේ මේ එක මේ criteria මිසලක හැමවා බේෆොන් කම ගවණි වියම් මේ බේෆොන් මිසලක pool කුරන් බේනෝ කම ගවණි වියමු आणि තිබේෆෝන් आणि मी कोण डॉक्युमेंट्स तक तो मिसाल को ऑफिस के मसे पुरवा फरात को मिसाल का सबमिट करन चाहिए me har wazifa gawle kan algo men identify mi korani mainly ebefle ge employment letter medware ko den hora dana amil namase ke kora farate alon misale ko tun kiyal den akurin kiyal den he taxi beflo ebeflo nak jama enwane income me monthly ekko salary code ekai එකහලා ඉන්කම් එච්චි අලගොන් මන අයිඩෙන්ටිෆයි කරන් කුඩකොන් උඳගෝ එසානේ එකම කොස් මිසාලකන් හුරදාන හැම එබ හුරේ වීක්ලි එබේ ෆ්‍රොම් අමිල්ල ෆුලන් හදා ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් එච්චි දෙන් එක්කෝ මිසාලකන් මුලි හෆ්තායවා වරු එබේ ෆ්‍රොම් එබ හුරදානේ ජමා කොල්ලාෆා දෙන් ඒක හුරදානේ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් නෝන් මන එබ ෆෙන්නානට සෝ ඒගොත ඩොකියුමන්ට් අලමන සබ්මිට් කොල්ලේ මාල්ගොන් මෙන් එච්චි හැම වෙරිෆයි කොල්ලානේ දෙන් ඉන්කම් පූල් කුරාර සල්ගොන් මෙන් මේ බලනි අබදුවස් අලුගන් මෙන්න කි මිදෙනවෙ හේ මෝගේජ් උසූලුන් ෆයිනෑන්ස් දෝකෝර අබයක වාතීවේ අලුම රහුණු මි කුරෙවෙනි තනුගේ වෙරිමිහාය සෝ වෙරිමිහාගේ ෆරාතුන් ඉමීඩියට් ෆැමිලි මෙම්බර් යන් අන්නන්නා හම කුරෙවෙස් අලුගන් කියලා දින් ඉන්කම් වෙරිෆිකේෂන් ඩොකියුමන්ට් එච්චිලීම අලුම වෙරිෆයි කොල දෙන රෙන්ටල් ඉන්කම් ගයිච්චේක වෙජ්ජයාම මේ එබයින්දේ තා රෙන්ටල් එබ්බසු මෙද්ද තහදා එබ්බස් වන් අල් මෙම්බාලන් බිස්නස් ක වෙජ්ජයාම රෙජිස්ටර්ඩ් වෙජ්ජයාම රෙජිස්ටර්ඩ් බිස්නස් then financial audit HCR one me consider correct ඉතුරු ගොතකම් මේ මාලුමාත් පේනු ෆොලියම කිනත හදවන් සෙන්ටිබේ ෆොන් ගේ වෙබ්සයිට් උන් මාලුමාත් ලිබෙන්ත අදලේ පඩාන මානම වෙබ්සයිට් උන් දැන් ඉතුරු අලවන් මෙන්ගේ ඔෆිසර් කබද්දල් කොල්ලම් මාලුමාත් හොදාලම් බේනු ෆොල් වේ සල්මන් ගෙන්නානේ වකින් අපොයින්ට්මන්ට් හතාලා අම්මා මේ අලුමන මෙසේජ් එක කොල්ල දෙවේ මල් මෙ කොලම් මීටින් ෂෙඩියුල් කොල්ල දෙන එබේ ෆ්ලකයි ෆ්‍රී වා ටයිම් බාලා අදින් අනේ අම්නා චේරා හර හෙනන්ත තිබේ ෆ්‍රොම් ඉස්ලාමික් ෆයිනෑන්සින් අනි ෆෝර කොද්දුන අමුන්න මේ දෙමුන්ගේ දහිදමන් අල්මනස් පහ කුරේගේ තල්මගේ නම්ගේ ද PSM ගේ මෙහා අම මසන් නම්ගේ තිබේ ෆ්‍රොම් නම් මෙහා වර බොඩ මිකම අනේ මුබාරක් වද අදා කරන අල්මගේ ෆරාතු ඉංගත වර බොඩ ශුක්‍ර අදා කරන දෙබේ ෆ්‍රොම්ස් වඩා හිත වාරු උම්මීද කරන මගේ බෙදතන මුහිම මාමත් එක වෙගෙන් කියනවා ඉංගත ශුක්‍රියා අල්මගේ කොම්ෆෝනියම් ලගොත් කොල් දෙවි කාට යාම් ශුක්‍රියා